Tunlai chu Bollywood town na thuleng vakvel mi soi pe tak pakhat thuthar a omle tlat maya. He news yan Shah Rukh Khan fapa Aryan Khan drugs case vel po engamachina chuan aron lu alan ve theial boka. Chu news thar tunlaya Bollywood town mai poni lava. Keni lam hial po ina kan lo shat phak ve chu enge ani kan ti chuan. Bollywood actress chelo le mel chaboksi Katrina Kaif le Bollywood actor ve thau Vicky Kaushal te anin nei don ti thuani a. Ani pani hi tunlai chu Bollywood town na mi te soi pe pol tak anni a. Tuna kan lo bel chiang ve chindon ani. E-times te chu Vicky Kaushal le Katrina Kaif te in nei turanga ron soi ma seper tu te anni a. Kumsang ni somni pakhat December a anin nei don tin E-times lam chuan anon tar langa. Tin ani pani in nei na chu lel chung ko zinga mi te in nei na turang maya ro pui ani tur thunen lam anon tar lang boka. Rajasthana in nei na mun tur vel an boy pui fel vek to tin an tar lang. E-times sanchin bua an tar lan dan chuan Katrina Kaif le Vicky Kaushal te pani chuan December ni saria changa ni ko chung o in nei na an bua sai fel diam to tin an tar lang ani. Anin nei na chu ro pui takakal pui tum ni ma se sombi klem te chau ankal don thunga chungzinga chuan Bollywood actor le Katrina Kaif bel pahlui anin chen nu po a chan chale rinom tak Salman Khan le achung te po sombi zing an tel ti in E-times chuan an tar lan saka tin in nei na chu mun nia kal pui tum ani a pakhata chuan Hindi danin ani anga pakhat le chu Catholic dan ani ang anti a achan chu ani pani hi an sa khwai nang lava sa khona phatsan lo ve ve in rem tak chung si in le atuate lam ve ve tan po a fair thei turang berin in nei na chu kalpui tu mani ti in E-times te chuan an tarlan sakani. E-times thu tarlan te hi rumors ang mai anlan ni na chungin mitam jok te chuan thudik ani an ring furloma thuleng vakvel mai mani se thil thleng tak tak turang mai news chang changa tarlan ani to boka. Thutarlan ani dan chuan in nei na chu Rajasthan lama nei tum ni ma se Katrina le Vicky Kaushal te hero Mumbai ya an la omin ani nei na tur thilvel Mumbai lama an bai pui vek thunga ani nei kor tur te mo kor tur jok po abik liaw liawa design tirin sabia sachi design ngei mai chu Katrina Kaif chuan a hadon ti te thlengin an lo tar lang boka chot hu chu Katrina Kaif lam side achangin mi tu ti sha lawin E-times reporters a shil ti in E-times chuan atar langani. Vicky Kaushal le Katrina Kaif te chuan anin nei na chu aruka kalpuyan tumlain an chung te le chan te ka changin an thilra man te chu ali kaut palta a engtiklai mai poa news thar changreng reng tu reporter se beng hial a thleng ta a ti chuan aruka an thilra man te zong zong chu media a adar ta ni tia tarlan ani. Soitu angin he news thar ron lar hlwa hi chu rumors thuleng vakvel mai anti ang hi alaniri a ma se E-times lam hi chu an confuse viau thung an source lak na a chathokat viang nge niya news thar an du wang jok niang nge niya Shah Rukh Khan fapa Aryan Khan mal phona tlema ahlia khu theinan mi in Vicky le Katrina Kaif te in kar chumang jangkain news thar anon siam chop jok chu mitam tak ngai dan ani ve mek boka a oi om lo shan lo a chan chu entertainment cover hi chu keni ang minaran tan hi chon shatya mala har ve deu chinani. E-times chuan Katrina le Vicky te hian in nei na chungchanga thutluk na top an siam tak tak ma in August ni som Paryat Khan chung ko in mukhom na ceremony an neya chumia changa ni reilo tek na wa in nei na chungchang chu adar chuak ta a Katrina nu le una nu po Katrina te in nei na thilvel leya an bazar lai paparazzi ten an hmua an thalak vel chu at thedar sak buka an soidan chuan Katrina nu le aona nu te kalna dor hi in nei thilvel an zorna hmuna ni an ti nge ni E-times se chuan August ni som Paryata chung ko in mukhom na ceremony an nei chumin Katrina le Vicky te chupa ngai takin anin hual ngal bok anti. Katrina Kaif le Vicky Kaushal te pahni anin nei don tia thu thang leng vel chuan mitam tak beng a ver hle a anin ngai zon thu po an mani pahni ka changa nem nge na la om lo ma se Sonam Kapoor naw pa in zoom kal tlangin a confirm sak pala confirm an ni ma kha chuan an in date thu po rumors mai kha alani a ma se rumors mai ni chung si po khan an in date tak tak ani ring ero mitam tak an om thunga rumors su adik ani an ring tata an ring swal lo bok ma se chumi hnuwa po chuan an pahni ka chang hian an in date nge ni ti confirm la om chang lawani ma se paparazzi media le reporter se ero an tan chiat san tak tak thei lo aniange voitam tak mudun an ni a Vicky po Katrina Kaif te ina aleng tur po
mu fu fa alo ni to boka walau tak ni si lo ma se langsar tho sia in choyom ton thiam ria wan ni a anin thup the ema wang hian le an bimal non private taka kalpui an thiam ema wang hian tu na anin nei don ti thuleng vel po hi thudik ani nge ring an tam phal le a tin an chanchin vel soitu ron puang ma super 2 times te po hi chanchin burin tlak tak lo ni ve to an ni a tin an ni ba ka hian India Today le Times of India te nge po in an lo pholang ve choi choi bok nen ma se Katrina Kaif chuan ama le Vicky te pani in kara thuleng vel chungchang chu sha in achong chuak ve ta ni Bollywood life lamin Katrina Kaif an kom chumin Katrina bula chuan ama le Vicky te chungchang news lar thar tak mi te soi pe tak le nga event tak thudi kan em ti an sha chak mai chu an zo chuak ta a Vicky ne nani nei don na em ti chu thudi kan em ti an zo ta ma se a chana chuan wicket shipper teril ru ati nol ang reng hle Katrina chuan Vicky ne na in nei turanga report chong te chu thudik lo an ni a pasal ala nei don lo thu at soi that maya tin he ani nei thu thang vel hi chu Katrina chungte lampo in thudik lo ani tin an lo soi to boka thubel chian dol lawani tute mo in Vicky le Katrina te pani thon thu chu du danin an lo phwa kwala chu an thelar ta china ni thil thar po ani lo ti in acha nai tak pakhatin reporters ya lo shilve to bokani tin Vicky ngei po in Katrina ne na anin kar chungchang rumors tharvel chu alo sheve boka ani po in RJ Siddharth kanani na anin kom chungin ama le Katrina Kaif chungchang rumors thar om chu an zota tian na changani dikta ka soi chon hetyang thilvel boy puinan hian hun om lo mai po ni lavin karil ru hian atlin lo shoot nei lai mek kani a ka boy ngar hle a ka na tho a ka boy a chumi lain jing dar ko vela social media rumors thar lo om le ringota tlai dar li le chan ve vela rumors thar lo om bel le a ai he rumors hi chu thuti kani lo ka na ka thok meka ka na a ka insorbing hle a chuwangin hetyang lam hi chu engma lo ti du to su ti in rumors thedar tu te chu thu a cha bokani an mani pani ngein chiang takin thuleng wak vel chu thudik ani lo ti nan soi ve vek to ma se Times of India lam chuan rumors mai ani lo ti mi puilam rin tir an tum tat nge ni Katrina le Vicky te chu anin nei nai dona arukin anin puwa cha mek thauti in an latar lang chang bokani midam takrin dan chuan anni pani hian public takin an rumors chu thudik ani lo zia soi ve ma se in nei na chu milar dang tam takte lo ti photo china ang thavin aruk the ang berakal pui an du awangin rumors te chu dot angin an so mai ani an la ring fana achan chu ama po khan anin dei ti thu athan vak khan Vicky chuan chan chatak chau anni thu soin aphana sa hle a ma se anu loka arukin hun rei tak chung chu anloin kop to ti an milar pui ve ka changin kan chat chak le ta thawani kha chuda chang chuan Katrina le Vicky te hi mi in thup thiam tak an mi mal nun le na thlar sang thiam tak le an mi mal nun media ma pholan vak du lo mi an ni zia ati chiak le a chuwangin he rumors po hi a thlending nge ring an tam pha hle ni engpo chu ni se hunala kal zelanga he rumors hi alo dik nge yam ti chu hunin ala shilang chu keini lo soi ve viau thei thil ani ve love kan thu lo emai